Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Erika, manipod Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Uray gayam kasano ti panagayat mo itimay sa atao, mapukaw dayta a panagayat, no mapunwan kan. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Erika, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nanang, nauma akong ngagtaltalon dito lugar tayo. Kaya't kumat apadasan ti makigasang-gasat ije bagyo. Apay pay laeng, kat saan tayo mat nga agbisbisin dito, oy? Basta, kaya't ko ti makigasang-gasat ije bagyo. Sumurotak kin ni Jelin. Adamat boarding house na ijay. Kan isarek nak iti pagtrab-trabahuan na, kas waitress iti panganan. Imbag ano palubusan na ka ni tatang mo? Palubusan nak, nanang. Apay kit tinasaan. Kaya't kung arod mat ti makigasang-gasat ije bagyo. Ala nga, Rod. Makamu ka. Ngam no saan mo akabaulan? Agawid ka matlaang Una nang, kat agyaman nak taim manugot kayo. Anak, sigurado ka kayat mo ti mapan ijay bagyaw. Wan tatang. Agan anad ka nga ron ijay amanang. Wan ading. Kaya't ko kumamat ti mapan ijay bagyaw. Ngam, pampanunutak laeng. Awan ka duwad datatang agtalon. Dito'y kalatan ading. Kaasimat datatang kan nanang. Nudwata apumanaw. Ay, talaga ka si kami Nang runa, katlakaya kaon. Marigatan akong ngagtalon. Saan kayo amadanagan, tatang? Saan ka pumanaw? Sa anak mo't ngagbisin dito'y. Basta nagagat ti tao, saan ngagbisin? Okay ka kadila? Wan, Jeline. Maikawa aklaang. Nalamin gayam dito'y bagyo. May sanay kang tumat lang, inton bumayag ka dito eh. Sumra ka kadi ita iti trabaho. Isurot na kun Ay, wan, sumrag akon. Ngam, uray saan ka pa sumrag? Agi na nakapay, tama nga no may kawa ka iti lamin. Inton bigat kan nga isurot, ta iso ti ibagak iti boss ko. O sige, sikati makaam mo. Ay na, nagmayat nga tati agkukot. Nang runa kat agtudtudo. Makamo ka nga rodan dito eh, ha? Numabisin ka, agluto ka lang dita. Adamat maluto. Wan, di nakadi pa kadanagan. Adumit gayam ti umay mangmangan dito'y pagtrab-trabaho, Jeline. Wan, napigsamat da ito yung panganan. Kasano kat anli rice mat nga men. Makabanog mat gayam tagmalmalam anak katakder. Ay, wan himbagampay. Ti kunam nga takat, nalakalaang ti trabaho kanya. May mayaten dito ngam ti agkainitan kan agkalintudwan ijay talon. Sa bagay, husto ti kunam. Ay, makawayas ka di nga agawid a siksi ka? Ay saan Jak pa'y amuno sa dino ti paglugana. Sige, itulod kan iti pagluganam. Amumat siguro ti dum sa agam. Sige, ngam sa dino ngamin ti papanam. Ada date ko iti boyfriend ko. Adnan boyfriend mo? Nabiit pa lang nga sinong bata. Sige, sumarunukan to nga rodin nga agawid Darasag ti aglaba. Iti kastan, sa anak amala daw iti trabaho. Adamot gayam lalaki nga agisamsampay iti linaban. Amangan no agab-abang met dito'y dayta. Hi, miss. Kabarbaro ka kadi nga agab-abang dito'y? Wan manong. Isumot lagayam nga itakalaan nga makita. Siyagam ni Daniel. Anya ka di tinagan mo? Erika manong. Sa dino ka di ayan ti room mo? Kadwak ni Jeline iti kwarto na. Sige nga rad. Agpasyarak to inton maminsan sige. Taamangan no maladawak iti trabaho. Nasaya at mati kasasaad ko dito tatang. Da kayo nga'y,
kumusta kayo matan? Nasayaan kami mat dito, anak. Kahit kumusta nga iti trabaho, Narigat matlaang tatang. Agmalmalam ang nakatakder. Nang runa no ado ti tao. Ay, makabannog. ay, di ka pailan nagawid dito, no marigatan ka. Narigrigat lata ati agtalon tatang. Kahit adakan ka nga rod, anak ka, no kayat mo pa iti agyan dita. Basta gananad ka kanayaw. Wan tatang, didak pa kadanagan. Ni, si kamat gaya manong Daniel. Aday bagam? Mabalin ka diti sumrek, ading? O sige manong, sumrak ka. Ala, agtugaw ka manong. Agyaman na ka, ading. O atoy, sagot ko kan ka. Anya nga dito eh. Chocolates. Apay asagutan nak iti chocolate. Gapo ta kahit ko ti agaram kan ka, ading. Awan ka di pa'y kaayan ayat mo, manong. Awan pa'y. Sika nga'y. Awan pa'y mat. Nangan ka kading? Saan pa'y nga rod, manong? Kasangsangput ko ngamin. No kasta? Mapantamangan itirwar. Sumurot ka kanyak. Ilibre ka. Naggapuam, apay ngawan ka nasang petak. Inawis nak ni Manong Daniel. Nangan kami itirwar. Kan nagpagnapag na kami matan, Umamin ka man kanyak. Agar-aram ka di kan ni Daniel? Apay, dakis ka di? No kasta, talagang agar-aram. Wan, apay ka di. Nabayag ka din nga agab-abang mat dito, eh? Saan pa'y mat? Imununak siguro iti sumagmamanula nga bulan. Panagkunam ka di kat nasingpat. Jak amo, ta saan mat unay ang makisasaw kanyak? Apay, kayat mo ka di mat? Jak ilibak. At damot pa naggustok kan kwa na. Oh, apay nga da ka manan. Anya ti masapol mo. Nangan ka kadin? Mangrugi ako mga agluto. Umay ka ijay dagus ko. Ijay kan nga agluto. At daginatan ko apasayan. Kaya't ko asika kumati mang luto. Apay, di mo amo nga iluto? Amok. Ngam may mayat no si kati agluto. Taggidandan to amangan. Sige man laangan. Kay kayat kun tamalibre akmanen iti pangrabian. Ita, tanalpastan anangan. Damagak ko ma. No kumustan ti ibagbagakin ka. Ibagbagam nga. Ay ayatin na kadimat. Kwa Daniel. Uwan, agayatak matkan ka. No kasta nga rod. Dito ikan boarding house ko ngagyan. Sana bale? Sakti agbahad iti habang ta. Amangan no agi pulong ni Jilin kadagiti dadakkel ko. Nahustuhan ka matan iti edad. Apay, ubing kaya nga ipulong da. Wen nga marumbang kumakit agkalay sa tapay. Maudin to deta kalaysa. Inton makaurnong ta iti usarin ta nga kasar. Anya? Imanugot ka makipagnaid kan kwa na boarding na? Wen, ngam saan mo kumapay nga ibagbaga kadanan ng kantatang Ala ka, kasano no masikugan ka? Saan mat siguro? Kan kuna namat nga ikasarnak inton makaurnong ka no. Sigurado nga ta nga ikasar na ka? Siguro. Nakaragdragsakat, tay manugot kan ang makipagyan kanya. Agden nata nakaslagas sawa. Amo ka din dagiti dadakkel mo nga adda ka dandanam. Saan pa'y? Saan ko pa'y mat nga imbaga? Kayat mo ka di tagawid ta ije balay. Iyam amo ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Ngam saan pa'y nga itay? Tawan pa'y kwartata nga gawid. Agurnong ta pa'y mat Sige nga Rod. Agurnong ta aging ga iti December. Isunto ti panagawid ta ije balay. O sige, no day tati ko nam.
Nagmadimot ang tiriknak, Jeline. Maulawak. Sakit aglaladutak. Ang mga gurigor ka man. Na, napadapon ka man. Saan ka man tanabara? Diyak ka mo no apay ang kastoy tiriknak. Agduldul ukak pa'y itibigbigan. Hala ka. Amangan mat no masikugkan. Huwag ngagpayso. Saan pa'y asimang pati binulan ko itaabulan? Agungat lakit di dagiti dadakkel mo. Anya ti aramidak, Jeline. Kumatang ka iti pregnancy test. Tapno maamwam no agpaiso ang masikugka. Masikugak, Daniel. Kasano day to yan? O di padakkalan tanto ti agbaling nga anak ta. Agungat lakit di datatang. No agunget da, di saan mo pa lang ibagbaga. Mamandan tulat ta, ngaddan anak mo. Basta, saan nakarod abay-bayan Wen ka di, danag mo na ya. Kan marigatan nga ginaw. Maululawa, kan agduldul ukak na yun. No saan mo nakabalan, agsardang ka pa langit ti trabaho mo. Agyan kalangan dito yung boarding house ta. Ala, sa anak nga rodan asumrak. Masadsad utak nga garaw-garaw. No kaano pa'y matadakkelan ti tiyan mo? Isumat ti sana na panagawawid ni Daniel? Huwan nga ron. Aping nga taasaan na asungsungbat ang dagiti awag ko. Kasanom itano talaga asaanan nga gawin? Kapilitan nga awagak ni nanang. Asino nga'y tikadwak amapan iti ospital no bilang aganak akon. Awagam itan amang ano aganak kan. Adamat nga rod trabaho. Sige nga ron, taawagak ni nanang. Unay kamutan, anak ko. Unay yan, tinagbambanagam iti umay mo ditoy. Nasikugan ka. Ngam binaybayan na ka mo tinakasikugan ka. Nagsakit a panunutan nanang. Abinaybay anak ni Daniel. Kunak no ay atanak. Dayta kat ti kamaliyaw. Ta italak yung amin ti amin iti lalaki, adiyo pa'y unay amaw. Sorry nanang. Ay, Kunak ngamin no ay atanak unay ni Daniel. Nga mabutang samot iti responsibilidad. inton makaanak ka. Agawid tan iji balay. Kaya't ko pa'y nga orayan ni Daniel nanang. Amangan no agawid dito kat birukan na kami. Kasladyak mamati abinaybayan na kami. Urayak pa'y tabarang sublyan na kami. Babae ti anak mo, Erika. Sa dino nga taytan kayan ni Daniel nanang. Numabaliin eh. Panawa mo ni Daniel. Akawid tan. Ay ayatag ni Daniel nanang. Urayak kumapay. Diyak kaya't abasta panawan latan. Makamu ka. Ngam inton nakapapigsa ka. Agawid akon. Taado ti trabaho kiji balay. Uwan nanang. Apay ngita ka lang ang nagpakita. Apay asaan ang maawagan ti cellphone mo. Pasensya kan. Pinagawid na kay balay. Tada problema. Awan signal ijay. Iso asaan na ka maawagan. Anya kamatan, Daniel. Imbag iti tayo may ninanang akad-kadwak. Ngam nagawid mo't lang ang tado ti trabaho na. Sorry. Sabay ko mata maawatan nak. Kaya't ko ang makita ti anak ta. Aday jay silen, maturog. Nagpauto ka man iti dayja lalaki? Nasyak ti sika, saan ko na sinublian? Ay ayatek namin ni Daniel, Jeline. Ay, jakamukan ka. Imposible di naman ang ulitan ti kasdya nga ay naramid na. Agpukaw latan. Saan mat siguron? Nakaawag kayo mat nanang. Kumusta ka ditan, anak ko? Nagpakita kan ka ni Daniel. Una nang. Agawid ka kuman, Erika. Diyak kaya't apanawan ni Daniel nanang. No di mo kaya tapanawan. Isurot mo diti balay. Agawid kayon ditoy. Sige nanang, ibagak kin ni Daniel. Diyak kaya ti agawid ijay lugar yo.
Anya nga iti aramida kay agtalon? Nupod nung ay ayatan nak. Sumurot ka kanyak nga agawid. Jak kayat ko nakmet. No kayat mo, sikalatan ti agawid. Anya, kayat mo apumanaw kami iti anak na. Ket, agpilit ka nga rod nga agawid. Dida kayo, no kayat yo. No kasta, saan man ang anagaw-awid ni Daniel? Sa Angeline, di naman lama panunot ngawan trabaho. Sa dino nga iti pangalaak iti masapsapol mi kin ni baby. Ay, agpanunot kan Erika. Nakapanunot ako, Angeline. Inawagan nak ni Nanang. Umay na kami sukunan. Agawid kaming kin ni baby, ijay balay. Ay na, nagpintas mo't dayto yan nakaanakak. Ay, san wasang kapi sila ti pingping na. Imbag man ta nakapanunot kan nga agawid, Erika. Wan Nanang, ibatik kada kayo ti anak ko. Taga brudak. Para iti masakbayan ti anak ko. Nasaysaya at pay anak ka. Kan ibagam iti dayjay alalaki. Asan nga agpakpakita kada kami. Tadyak am mo, noan niya ti maaramid ko kinkwana. Wan ading. No dumtang to ti panawan nga agtext wan no umawag kanya. Saan kun to asungsungbatan? Tapno ammo na tirik na ti saan amasунgbatan. Aging ka ita, adda pailaang dito abroad, Mr. Lonely. Dakkelan ti anak ko, ngem saan na pa'y anakita ti amana. Panawan laangan siguro ti makaibaga, no agkita dapay nga agama. Tuy pagayam mo, Erika. Agyaman pagayam Erika iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, rumbeng laeng nga amamwen nyo ti lalaki, apagsagmakan nyo. Tapno saan kayo nga agbabawi, iti udi na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinged, itinagan nga Erika, Manipod, Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan itimat direksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.